mu studio Mulwanyi Daudi alimu n'abantu badakubanga batulinga bwe bulayi faka tujenga mu maiso tulinda bulinde bw'abantu kuba tubanaga omungo ate ebigambo byetulira sana gano ne byatusasuza kale tulanira bulinde bw'abantu. Sowali ali mu kibuga kya Idinda mu Bweineko era atandise okola omulimu gwe ogw'okutoola ebintu ku nguudo bye batundira ku njira. So tuliko kusima omulimu gw'olikola bakati ekirungi kidda n'ekibi ate ekibi kyayida n'ekirungi era kyobona Mukama Katonda ofuirwa ido yakuwa irongo. Nze nkali n'ebibuuzo okusiima ayinza okusiima ayi n'ebibuuzo oba ekintu kino kirimu okusosola nga bw'oli kukiringirira kiboneka kirimu okusosola kubanga nga bwe nakukoba ekizimbe ekya Igala ku Main Street kiri mu njira mu maiso ni mu kikuubo aboneka ajja kujjayo nga bakali ku Iganga Road wano waliwo restaurant y'Abayindi Motimaha eyo bazimbira irala paka ku lusulubero lw'ebbalaza lw'oluguudo tina lwa bbalaza lwaluguudo aye awo bakaaligemawo aye neewuuniza abasaada balumbya alishafa eddwaliro eryaigulu awo pulezidenti waliwo n'enumba eyindi eri awo ku Kamuli Road weene ng'okakuta kwa alishafa eri mundawo bakagizimbayo nayagira yagitako exat bajja kugimanya teri ku plan tidiko. So alinginiya ali kumena n'amayumba kuba tiri kutegeera mulimu muganda wange gwe tidi ku bulungi na mende editali ku plan ya editali ku plan tidi ku ni city planner. I don't know, just why I'm asking. Awo tuli kubuzabuzibwamu ali kubinga biri ku nguudo oba amena n'amayumba ate nze biri kumbuzabuza kubanga nayagaine ku exi era na wakati enumba etali ku plan tujja kudimena nze ndoza nti neiteka libali ya fulime enumba edibarenga madaga ine omwandirese mwatandika n'azimba oli kunfuna so tidi kwawo bwe tutuluko kwegema weewuunya nabo ine nga bakobati bano bali mu luguudo babatoolawo kabiri ate naabona oli yaleesa gatanka yakolawo ka petrol station aye bali muwagira azimbawo petrol station kuti ndi kwebuuza ka petrol station koti kali mu njira abali kumena ni close and bali kutamu ni fitina omuntu yakatero kya Mulwanyi mwedatuleetera endowooza embi abantu bwe balowooza kubanza ina abantu bensharinze kuku nabo bangi Kamala mpegati kabiri okukontagana kabiri mbaira kawali mwamiso wali ngali kuna musamuko ono gwe mwakubaduzi mwakati mumenye ekigere nani mumwetani tawonekera ka mumwetani mukwano nambona kushimidi yanga aliko bati Sowali ave mu Northern Division okujayo okumena ebintu alemene mu city yabe yabaleke nti neyo city eyo ni kudimu ku division edikola city ekigandiko kirikumena ebugabiri na municipal oba city ekigandiko ekyo oba Uganda yona okumena omuntu naida namena ni varanda kuba ze ningira Main Street eyo gibona yona idwire kuki varanda era abantu batunda ebintu byebwe nga bulido aye ate abali kumbali kwa Main Street kabiri bakobati neno varanda tujagikawa puti awo abantu mwidatuleetera endowooza embi muterezeemuku mube balambulukufu mu ngeri emulikola ebintu bitegeera banko bati bona pia gansi bamalayo obuyumba aye ninze mwene nabiseyo nido obuyumba buliwo obubokeso okuvaano ku basi ku taxi park awo wona buliwo gano batunda amanda bedi abakyala gansi yo nabafumba banayo obuhoteri bwaibwe ni mu basi park awo bankobye muri mu kalina ibiri ati lili mu wagati dali ku mulembe gule ogwadduka dakumenebwawo bajadikawo tichiga bandaliwewo basi park eirewo nga badimenie kaninda amaani g'abantu abo so tuli kulingirira awo tubone era mbaire ndi kusaba natuuse mu sita awo woneriyo omusada yakola ekintu kye kyayiba ate kakirungi ino natuusewo nga bali kukitoolawo ku lunaku lwakutaano nakati bino ebintu biri mu bwambeera mbi oba ki wabula abantu bakutereza kitundu kibuga nze mpegana ebintu ate muterereze irala bulungi mulabe kwekubira kubanga bw'otambula n'otuuka ku police barracks wano ku roundabout waliwo omukyala yali yakola awo ekintu aye nga tikiri nakibona ng'obona abantu babawo esaawa donadona 12 nga omuntu ne bwakuba enduulu kyangu okumutaasa okwanguya kwawo kubagalira baga abantu mpegano bw'obita wona wazira wairo wona waidulandikiza obwibi bujja okuyibaddawo mpegano obwibi tibujja kuyiramu awo
anti era bulina kwiramu kuba mukyala n'abaira abantu nga bakola nga bo bana security nga bayambako so awo tusuubira abayibi munaenaku dino baswise abatuuka ku 10 n'endala ku 9 ku 8 awo nga batuukira bwabutuukire bwawale